Glória a Deus. La nossa oração de Deus, eu dançando e abalsando. Deus Todo-Poderoso, Tata Santo, nós alabamos, glorificamos no nome santo Jeová de la glória. No momento aqui, Deus está, nós vamos cantar para o Deus meu. Usando as vozes, uma especial, Deus meu, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você vai cantar isso da bisa se tu te apoderas de todo mi ser. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Si tú te apoderas de Todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Oh, mi amado, si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, Señor, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, Señor, yo te alabaré. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, Señor, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré. con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, Señor, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, Señor, yo te alabaré. Con toda mi alma Alaba a Dios, yo te alabaré. Yo te alabaré, Señor, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, Señor, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Apodérate, Apodérate apodérate, de todo mi ser. apodérate, Apodérate de todo mi ser. yo te alabaré, Señor, yo te alabaré. Aleluya. Yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, Señor, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, Jesús, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Apodérate, Apodérate apodérate, de todo mi ser. apodérate, Apodérate apodérate, de todo mi ser. apodérate, Apodérate de todo mi ser. apodérate, Apodérate de todo mi ser. yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré. Hasta vamos, Con toda mi alma yo te alabaré. yo te alabaré, yo te alabaré.
te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma, aleluya. Yo te alabaré, yo te alabaré. Alabamos Dios como aleluya. Yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma 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 yo te alabaré. Apodérate de todo mi ser. Apodérate de todo mi ser. Yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré. Con toda mi alma 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 yo te alabaré. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanza al Señor. Yo te alabaré, Señor, con toda mi alma. Aleluya. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Aleluya. Sin tes oiseaux. Moi t'as volé. Alléluia. À ciel moi homme n'a pas bon Dieu gloire. Et par la nan ta boula baille. Voilà nan ta alaba Dios. Oh gloria a Dios. Alléluia. Alabanza al Señor. Si ya la vamos Dios humana. Des oiseaux, moi t'as volé, Axel Royaux, Travail mon tiroir, et des voix, t'as balancé, à bois Royaux, travail mon tiroir, moi pas d'oiseaux, pas des voix, pas des Royaux, travail mon tiroir, des oiseaux, t'as volé, Axel Royaux, travail mon tiroir, et des voix, t'as balancé, à bois Royaux. travail mon tiroir, Moi pas d'oiseau, pas de bois, après voyou, travail mon tiroir, après voyou, travail mon tiroir, après voyou, travail mon tiroir, des oiseaux, pas volé, après voyou, travail mon tiroir, des bois, pas balancé, après voyou. travail mon tiroir, Moi pas d'oiseau, pas de bois, après voyou. travail mon tiroir, Après voyou, 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 travail mon tiroir, c'est pas la note, ou la balle, ou à la note, Nata alabatio, c'est pas la note, ou ya balle, ta guitare, Nata alabatio, ta balle, ta lumita, Nita alabatio, ou les bananes, ou la balle, ou à la note. Nata alabatio, Ipaluna, Soya Bai, Uetakina, Nata alabatio, Tapala, Palumita,
Alabanza al Señor. Biro na porcita un rato assim, amém. Alabança a Jesus. Kubumana, kunosmana, nos pode alabar Deus. Biro também, kunos boca também, nos pode alabar Deus. Alabança al Senhor. Hoje noite nós temos a irmã Ingrid Mena, de parte de saludo hoje noite, amém. Junto com nossa irmã Ingrid. Glória a Deus. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive en ti? ¿Quién vive en ti? ¿Quién vive en ti? Ese es el Cristo de victoria, gloria a Dios. Ese es el Cristo de victoria, gloria a Dios, que está en nosotros y está con nosotros, gloria a Dios. Y alaba a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria a Dios. Porque le servimos a un Dios vivo, gloria a Dios. Un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios que levanta, un Dios que restaura, un Dios que para Él nada es imposible, gloria a Dios. En esta noche sea cada uno de ustedes más que bienvenido en esta noche, gloria a Dios. Cada visitante sea bienvenido, cada hermano, cada niño, cada adolescente sea bienvenido en este culto, porque la presencia de Dios está aquí, gloria a Dios. Disfruta la presencia de Dios. Dile, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Porque muchas veces estamos quietos, pero dentro de mí, pero dentro de nosotros muchas veces estamos batallando, gloria a Dios. Ata eso que está dentro de ti, eso que te estorba, alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si es cansancio, somete ese cansancio a la voluntad de Cristo. Si la mente está divagando en problemas, somete esos pensamientos a la obediencia a Cristo, y tú vas a ver que va a salir esta noche diferente. Dios no es un Dios que se queda tranquilo cuando aquel clama y le dice y bate la puerta. Dios la abre, Dios la abre. Prueba a Dios en esta noche, gloria a Dios, y disfruta de la presencia de Dios. Y no salga de este lugar como tú entraste. No salga de este lugar como entraste. Sal lleno, porque Dios quiere llenarte en esta noche, y Dios tiene una palabra para ti en esta noche. Disfruta de la presencia de Dios, gloria a Dios. Que Dios le continúe bendiciendo a cada uno con la persona que continúa. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Nós está aqui também com a secretária de escola dominical, junto com nossa irmã Eraida Mercera. Glória a Jesus. Amén. Dios bendiga a mi hermana. ¿Quién está viva? En su nombre. Me deu um informe da escola dominical, a domingo 22 de dezembro de 2019, nossa canção devocional, nossa lesa de leitura Isaías 43, versículo 1 até 3, nossa canta 3 cantica e hora de repartir classe tanta bata 10 horas. Assistência de damas e caballeros tabata 32, Bíblia 32 e ofrenda tabata $25 com 5 centavos. Den classe de jovem e adolescência nanta
asistencia $10, Bible 5 y ofrenda $3.90. Maestro Nampa Mainta Tapata 4, total presente de tu clase Tapata 48 personas y ofrenda Tapata $28.95. Comparado con Simán pasando Sabay atrás con 19 personas, amén. Y si pasó Ture, mayoría va con vacancia, amén. Y de ofrenda también no Sabay atrás también con $35.15, amén. Tura vai com vacancia, ofrenda, persona, amén, gloria a Dios. Y comparar con año pasado, nos vai atrás con 5 personas y de ofrenda también nos vai atrás con $21.45. Año pasado también es temporada, que también anda con vacancia, amén. Yo sigo bendicionando mi hermana Axel con nosotros. Aleluia. Seguir essa oração para esse ano de vacância, amém. Para não pôr bimbek, então para esse embole rendir trobe. Aleluia. Eu santa para minha irmã, mientras tanto eu quero passar para que ofrenda, amém. Para nós seguir cantar para nós Deus a noite. Glória a Jesus. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Danke, Senhor. Danke, Tata. Danke, Senhor. Danke por misericórdia, Senhor. Aqui, Tata, momento, Senhor. Para ofrenda, Senhor. Tata, bendición es ofrenda hoy noche, Señor. Bendición es una ofrenda para mi Dios. Bendición es ofrenda hoy noche, Señor. De nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Así nada, así nada. 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 Amén. Mi rescatame y estás junto. Amén. Mi oración. Amén. Oración. Amén. Mi ayuda. Amén. Para lo libre. Amén, 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 amén. Así nada, así nada. 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 Amén. Y omega, el principio, amén. Y fin, amén. Remedio y prueba, amén. Tribulación, Él lo ayuda a mi familia. Amén, 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 amén. Así nada, así nada. 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 Salva, amén. Amén. Y estás con amén. Mi oración, amén. Por aflicción, amén. Me azota, amén. Para lo libre. Amén, 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 amén. Así nada, así nada. 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 Amén. 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 Amén.
Asinata, Asinata. Amen, 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 amen. 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 Asinata, Asinata. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Adoramos a Dios, pero aleluya. Junto con nuestro hermano pastor. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mi hermana un día más. Bom venir a casa, Senhor, boa noite. A nós abrimos Bíblia, boa noite. Den Mateo capítulo 18. Abrimos essa Bíblia nesta noite, Mateo capítulo 18. Aleluya. Y siga alabando a tu Dios en esta noche, Y continue louer bon Dieu la soya. porque está en este lugar. Parce que l'ici. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Mateo 18, Matthieu chapitre 18. versículos 19 y 20. Verset 19 et verset 20. Alabanza al Señor. Aleluya. Mis hermanos tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabanza a Jesús para siempre. Dice así. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nous parlons pas ça, nous papa avec petit là, avec Saint-Esprit. Mais ça m'a dit nous encore, si des nan nous mettez yo d'accord sous la terre pour demander n'importe qui bagaille, les a la prière, ma papa qui dans ciel là, la bayoli. Parce que chaque fois deux ou trois moun mettez tête yo ensemble, nan non moins map là nan mitan yo. Vamos a orar, hermanos. On a prié frère Samuel. Vamos a rogar a Dios que nos hable en esta noche. Dios Todopoderoso, Tata Santo, aleluya. Bangola no manan, aleluya. Se la boinan, rek bomang ni ba pastor, aleluya. Oh Dios Todopoderoso, aleluya. No momento aqui Dios está tan apresentar nos pastor Dios bodilante Dios Tata. Oh Jehová de la gloria, que va a predicar por palabra Dios Tata. Use-le Dios mío, hombre especial Dios de la gloria. Misa Señor Dios mío. Eta EPVC Dios Tata. E awa Bibo, quanta sali for Dibo Dios Tata. Oh Boliene Dios Tata. Baixa over Dios mío. Para cada humano Dios Tata, que está aqui dentro presente. Por receber palabra Dios mío. Palabra de que pueda llenar, aleluya. Palabra que pueda, oh, glorificar buen nombre, Señor de la gloria. Palabra, Señor de la gloria, que pueda manifestar en la mente, en el corazón, aleluya. Porque quebra toda cadena, aleluya. Pasó por palabra tabisa, aleluya. Camina dos o tres reunidos en buen nombre. Y no botar, oh Dios mío, me de nossa, misa, Dios Tata, y el Espíritu Santo, también me de nossa, aleluya. Escuchando, aleluya. Nos oracionan, aleluya. Mira, Señor, aleluya. Usa nos pastor, Dios mío, más especial. En nombre de Jesús, me está pedindo, me está llamando botante, Señor. Amén y amén, mi Dios. Mis hermanos pueden tomar asiento en esta noche, Nous allons acheter ensemble, bien sûr. pero como siempre, Mais comme toujours, sigue alabando a tu Dios. continuez louer bon Dieu là. El título del mensaje en esta noche Petit es message là soya, c'est uno de los secretos, yon secret yo, yon secret yo para una oración eficaz. pour une prière efficace. Amén. Es un mensaje que ya nosotros conocemos, C'est un message que nous connaissons déjà, pero sentí traerlo aquí de un otro ángulo en esta noche. mais moi senti pour me venir avec les assurés dans une autre direction. Uno de los secretos Yon secret yo para una oración eficaz. pour une prière efficace.
¿Qué es oración, Qui ça hermanos? qui c'est prière, frère Semio? Oración es hablar con Dios. La prière, c'est parler avec bon Dieu. ¿Por qué oramos, hermanos? Pour qui ça n'a prié, frère Semio? ¿Por qué usted cada día Pour qui ça ou même chaque jour? eleva oración a Dios? Ou lever une prière devant bon Dieu. Oramos porque queremos algo del Señor. Nous prions parce que nous voulons bagaille dans mes bon Dieu. Sea protección, Ce soit protection, sea paz, ce soit la paix, sea gozo, ce soit joie, sea sanidad. ce soit santé. Oramos Guérison. porque queremos algo de Dios. Nous prions parce que nous voulons bagaille dans mes bon Dieu. Amén, hermanos. Necesitamos algo del Señor. Nous besoin bagaille dans mes bon Dieu. ¿Qué es lo que necesitamos del Señor? Qui ça qui c'est bagaille que nous besoin dans mes Seigneur? Todo lo que Dios ha puesto en su voluntad Tout ça bon Dieu mettez dans volonté li para darnos cada día. pour le ban nous chaque jour. Con nuestras oraciones Avec la prière nous yo, no podemos obligar a Dios nous pas capable forcer bon Dieu a darnos algo que Él no quiere. pour ban nous bagaille que lui même li pas vle. Amén, hermanos. Él tiene muchas cosas para nosotros Il y a pile choses pour nous conforme a su voluntad. selon volonté li. ¿Cómo podemos saber Comment nous faire connaître qué Dios ha preparado para qui ça bon Dieu nosotros? préparé pour nous? Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Si, por ejemplo, Si par exemple, si yo sé si moi connais que Juni tiene $100 para mí, que frère Johnny gagne $100 pour moi, no le voy a pedir 5. je vais demander le 5. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Le voy a pedir los 100. Je vais demander le 100. Alabanza a Jesús para siempre. Así también, C'est comme ça tout. Dios tiene riquezas para nosotros. Bon Dieu gagne richesse pour nous. Muchas bendiciones. En plus bénédiction yo. Pero ¿qué tiene Él para usted en este día? Mais qui ça le gagne pour même dans journée à soir? Usted tiene que orar para que Dios te dé lo que Él tiene para usted conforme a su voluntad. Vous besoin prier pour bon Dieu ba ou ça qu'il gagne pour moi selon volonté. Padre que está en los cielos, Papa nous qui dans ciel là, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra que volonté au fait dans ciel là comme sur terre, como en el cielo. t'as dans ciel là. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Alabanza al Señor. Dios nos da Bon Dieu ban nous para caminar pour nous marcher en ese camino nuevo dans chemin neuf ça. que Él ha preparado para Qu'il est nosotros préparé pour nous conforme a su voluntad. selon volonté. Alabanza al Señor. ¿Cómo podemos saber Comment nous faire connaître qué Él ha preparado para nosotros? qui ça lui préparé pour nous? Amén. ¿Cómo podemos saber Comment nous faire connaître qué tiene Dios hoy para nosotros? qui ça bon Dieu gagne pour nous à soir? Para así poder orar conforme a su voluntad. Comme ça nous prier selon volonté. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Él la tiene, Li gagne, pero para soltarlo mais ça que gagne pour la necesita Ou oración, besoin prière. necesita ver fe. Ou besoin de la foi. Alabanza al Señor. Todo lo que Dios tiene para nosotros, Tout ça bon Dieu gagne pour nous, Él nos la reveló, li révéler nous amén, por medio de su Espíritu Santo. par moyen de Saint-Esprit li. Pues tenemos que orar Eh bien nous devons prier al Espíritu dans Santo. cet esprit hein. Tenemos que Nous orar devons prier para que el Espíritu Santo pour cet esprit hein, nos revele pour le révéler nous. lo que Dios tiene para Ça que bon nosotros. Dieu gagne pour nous. Hein. Tenemos que pedir su ayuda Nous devons demander l'aide conforme Romanos 8:26 selon Romains 26. para que Él tome control de nuestra Pour lui oración, prendre contrôle dans la prière nous. Yo. para que Él se une con nuestro espíritu, Pour unir avec l'esprit nous. para así para así Él interceder para Et nosotros. comme ça pour lui-même intercéder pour nous. Alabanza al Señor. Amén. Porque si hacemos así, Parce que si nous faisons comme ça, tendremos resultado en nuestras nous allons oraciones. jouer un résultat pour prier nous. Yo. ¿Cuántos quieren ver sus peticiones contestadas? Combien de monde qui veut ouais bi prier yo à répondre? ¿Cuántos quieren hacer oraciones eficaces? Combien de monde qui veut pour prier yo c'est efficace? Oraciones con resultado. Prière avec résultat. Mateo 18, 19, 20 Matthieu 18, 19, 20. es un texto que citamos mucho. C'est un verset nous réciter en pile. En esta mañana nuestro hermano Axel lo citó. Matin, frère Axel, récitez-le. Amén. En esta mañana. Matin. Amén. En Mateo 18, 19 dice, Matthieu 18, 19 dit, otra vez os digo, mais ça m'a dit nous encore. que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo Si deux nous mettez d'accord en la tierra sur la terre acerca de cualquier cosa pour demander n'importe qui bagaille, que pidieren, la prière, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. papa qui dans le ciel là va bayoli. Alabanza al Señor. Dice, ¿por qué? Il dit parce que Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. chaque fois deux ou trois monde mettez tout ensemble dans nom moi map là dans mi-temps yo. ¿Y cuándo están aquí en el nombre de Jesús? Combien de monde qui là sur dans nom Jésus? Pero ¿por qué muchas veces no vemos el resultado de nuestras Mais oraciones? pour que ça plusieurs fois nous pas ouais résultat prière nous yo. El pueblo de Dios estaba reunido, Peuple bon Dieu a été réuni amén, alrededor del arca de Jehová. aux alentours, ils étaient entourés là ou bien boîte contre Jéhovah. Miles de personas Milliers de milliers de monde, estaban reunidos en el nombre de Jehová ils étaient réunis dans nom Jéhovah. y adoraron, Ils ont adoré, saltaron, ils ont sauté, pero perdieron la guerra. mais ils ont perdu guerre. Estaban reunidos en Ils el nombre de étaient Jehová. réunis dans nom Jéhovah. ¿Oh no, hermanos? Oui ou non? ¿Por qué perdieron la guerra?
guerra. Pour qui ça perdu dans la guerre? El arca estaba en medio de ellos. Pour contrater dans mi-temps yo. ¿Qué pasó? Alabanza Qui al ça Señor. passé? Si pidieran alguna cosa, Si nous demandons un bagaille, le será hecho, ça va fait porque yo estoy ahí. parce que moi là. El versículo 19 y 20, Verset 19 et 20, hein, alabanza al Señor. Antes de esos versículos, avant verset ça yo, glorificar al Señor, hay otros textos. il y a l'autre verset. Amén. Hay textos que presiden al versículo 19. Il y a l'autre verset qui parlait de verset 19. Alabanza a Jesús para siempre. Y después del 20 hay otros textos que le siguen. Après ça, il y a l'autre verset qui suit yo. Estamos tomando dos textos, Nous apprenons deux versets, pero en un contexto. mais dans un contexte. Pero vamos a ver el contexto en esta Mais noche. nous voyons le contexte à soir. Comienza el versículo C'est 15, comme c'est dans le verset 15. donde dice la palabra de Parce que Dios. la parole de Dieu a dit, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, c'est peut-être ça, si frère a péché contre vous, alabanza al Señor, ve y repréndele estando tú y él solos. il dit comme ça, si frère ou fait un bagage qui mal, allez joindre lui, relève à part. Si te oyere, has ganado a tu hermano. S'il coûte ou, se mettez ou à mettre frère ou encore dans bon chemin. Jesús comienza esta parte Jésus commence parti ça tocando el perdón del hermano. au sujet de pardonner un frère. Antes de llegar al 19, Avant d'arriver dans 19 là, está hablando de la relación de usted y su hermano. la parole des relations entre vous-même et frère là. Porque en el 19 hemos visto Parce que dans 19 là, nous déjà, ouais, que dice dos están de acuerdo. il dit deux d'accord. Pero en el 15 Mais dans dice, 15 ans, il dit, amén, uno hay que perdonar a su hermano. yon doit pardonner frère là. Si su hermano le ha ofendido, Si frère l'a offensé, ou, hay que perdonar a su on hermano. doit pardonner frère. Si no oyere, S'il pas écouté, no digas, yo no voy a hablar con él más. pas dit qu'il m'a pas parlé avec lui encore. Hay que persistir Vous devez persister para resolver eso, pour solutionner para ça, arreglar ese vínculo. pour arranger bagage ça. Amén, mas si no oyere, Mais s'il pas écouté, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. on va mettre frère, on va mettre deux frères encore ensemble avec vous. Si alguno quiere escuchar, Jusqu'à il pas écouter, persiste. persiste. Amén, dilo a la C'est iglesia. dans l'église. Amén, si no oyere a la iglesia, Parle dans l'église là. entonces Eh bien là ça, ya no puede hacer nada. pourquoi faire rien ¿Qué encore? dice ahí? Qui ça dit là? ¿Que queda ahí? Il était là? No, sácalo. Non, où est-il? Porque si no están Parce unidos, que si on pas unis, estorba la presencia de Dios. l'a empêché présence bon Dieu. Tenlo como gentil y publicano. Et regardez comme un païen ou Así publicain. lo dice ahí, C'est alabanza comme al ça, il Señor. dit ça là. Amén, hermanos. Y dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, Il dit c'est vrai, où ça va dire nous là? todo lo que atéis en la tierra, Tout ça n'a défendre moun fait sur la terre. será atado en el cielo. Yo pas capable de faire dans le ciel là. Y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Tout ça n'a permettre moun faire sur la terre, yo y a capable de faire dans le ciel là tout. Está hablando aquí de la autoridad de la iglesia. Après il a des autorités de l'église là. Cuando la iglesia toma una decisión tocante a una persona, Là que l'église a pris une autorité de décision sujet de yon moun. amén, la iglesia tiene autoridad L'église a une autorité para limitar, pour limiter amén, una persona. yon moun. Disciplinar una persona Mettez un moun en discipline. es limitarlo en el ambiente espiritual. Limiter dans une ambiance spirituelle. Amén, hermanos. La iglesia es un órgano vivo L'église c'est un organe vivant. y Cristo es la cabeza. Jésus-Christ c'est tête là. La iglesia es tu autoridad. L'église c'est autorité. La iglesia declara L'église a déclaré y acontece. et puis ça répond. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? La palabra de Dios es poderosa. Parole bon Dieu a une puissance. Pues dice, Eh bien, il dit, si la iglesia limita la vida espiritual de una persona, si l'église a limité la vie spirituelle du monde, le disciplina, mettez la discipline, está limitado. limité. Alabanza por Dios Pour también. bon Dieu tout. Alabanza a Jesús. Y después de esa Et parte, puis après partir ça, llega el versículo 19. verset 19 à venir. Amén. Dice, si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra. Et puis il dit, si deux ou trois mettez en accord sur terre, Aquí dice que nosotros il dit là, nous-mêmes, tenemos que actuar. nous devons agir. Dos aquí en la tierra Deux sur terre, se ponen de acuerdo. yo d'accord, Alabanza al Señor. Eso quiere decir ça veut dire, que la tierra tiene que actuar, ¿o no? dans terre, sur terre doit agir. Que están en la tierra tienen que actuar. Donc sur terre doit agir. No en el cielo, C'est pas dans le ciel là. pero la tierra. Mais sur terre, La tierra decide terre a décidé. lo que acontece desde el cielo. Ça a passé dans le ciel là. ¿O no? Está diciendo eso ahí. Ça l'a dit là. Y eso queremos en nuestras oraciones. Ça nous voulait dans la prière nous yo. Que el cielo contesta con Que poder. ciel là répond à pouvoir. Alabanza al Señor. Lo que viene de allá Ça sorti en l'air, se acontece aquí. ça peut répondre ici bas. Aquí decide Ici va décider. lo que viene de allá. Ça ¿O qui sorti en no? l'air. Dios te dice a su pueblo, Bon Dieu dit peuple là, ¿acaso mi mano se ha cortado? est-ce que même coupé? ¿Acaso yo puedo hacer milagros? Est-ce que même pas faire miracle? Es el que el pueblo no pide Parce que le peuple n'a pas demandé. o no pide Ou bien. bien pas demandé bien. Por eso Dios no puede Ça obrar. bon Dieu pas faire travail Dios là. no puede obrar. Dios no puede hacer un Sino trabajo. un pueblo que Un cree. peuple qui pas croire. Pues si dos aquí en la tierra Mais si deux ou trois sur terre, se ponen de mettez acuerdo, accord, pero ¿cómo? mais comment?
Él comenzó Li con même- la relación de dos hermanos. Il commençait avec la relation des deux frères. Si pusieran de acuerdo, Si on entraîne dans un accord, aquí está la dificultad. c'est la difficulté à y. Si pusieran de Si on acuerdo, entraîne dans un accord, aquí no se refiere solamente là, il ne pas référer seulement ponerse de acuerdo el uno con el otro entraîner dans un accord, une avec l'autre, para elevar una petición. pour faire une prière. Hermano Axel, vamos a orar para nuestra hermana Ingrid. Et faire que l'on a prié pour c'est Ingrid. No se refiere solamente a eso, Il ne pas référer là, non, seulement dans ça. pero los dos tienen que estar de acuerdo también. Mais tous les deux doivent être d'accord. Tous Los dos tienen que tener un mismo sentir. les deux doivent avoir le même sentiment. Para estar de acuerdo Pour entrer dans un accord, hay que estar unidos. ils doivent unir. ¿O no? Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Yo puedo decir, ¿estás de acuerdo conmigo para buscar a Dios? Pourquoi elle dit, ou d'accord avec moi, je cherche bon Dieu. Para orar a Dios, Pour prier bon Dieu. para que nos bendice. Pour le bénir nous. Sí, amén. Vous dites oui, amen. Pero si él cree en María, Mais si le croit dans Maman Marie, no estamos dos. non pas deux. ¿O no, hermanos? Amén. Depende cómo él está Dépend comment lié. y mi persona Et puis moi-même tout. para ser dos. Pour nous c'est deux. Para pedir a Dios, Pour demander bon Dieu. para que acontece algo. Pour être capable de répondre aux Para bagages. alabar al Señor. Un mismo sentir. Même sentiment. Para estar de acuerdo hay que estar unidos. Pour d'accord, on doit unir. Para estar de acuerdo Pour nous d'accord, no puede haber nada entre los hermanos. pas capable de rien là entre deux frères ça. O alabanza del Señor para siempre. ¿O no, hermanos? Oui ou non? En Santiago 4 Dans dice Jacques 4, il dit, que piden pero no reciben yo mande mais pas recevoir. porque piden mal. Parce que yo pas demandé bien. Tienen envidia. Yo tienen mauvaise envie. Son celosos. Yo tienen jalousie. Envidia del hermano, dice Santiago Yo 4. gen l'envie sur frère Quieren lo frère. que hermano tiene. Yo voulais ça que frère a Dios gagné. dice por eso no podemos mover entre Bon Dieu dit ustedes. ça pas capable mouvementer dans mi-temps nous. Porque gente así que envidia a otros no están de acuerdo. Parce que moun qui mauvais l'envie avec l'autre, yo pas d'accord. No son uno. Non, yo pas un seul. Amén, voy a orar con él, prier aleluya. avec elle. Pero él me envidia. Mais lui-même il mauvais l'envie Porque sur yo tengo saco y él no tiene Parce saco. que il gagne veste moi pas gagne veste. Alabanza al Señor. ¿Cree usted que esa oración sube al cielo? Pourquoi qu'on prie comme ça monter dans le ciel? No, queda en la On va tierra. prêter sur terre. Esa oración aquí en la tierra Prier ça sur terre. no mueve el Il cielo. pas mouvementer ciel. Para poder alabar al Pourquoi Señor. louer le Seigneur? A su nombre sea la gloria. Non, c'est la gloire. Cristo vive. Jésus-Christ vivant. Y cuando están Et là unidos que yo nous unis, y piden cualquier cosa, il va demander n'importe bagaille. el Padre Papa contestará. va répondre. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Louange à Dieu. Cuando puede alabar al Je vais Señor. louer le Seigneur. Grande es Jehová. Jehovah grand, alléluia. Porque si estamos reunidos así, Parce que si on réunit comme ça, en el nombre de Jesús, dans le nom de Jésus, Él estará en medio de nosotros. il va là dans mi-temps nous. Bendito sea el Señor. Mateo 18:21 dice, Matthieu 18, 21 dit, alabanza a Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, laisse à Pierre proche, beaucoup Jésus, lui dit, Seigneur, porque es el mismo contexto. parce que c'est même contexte là. Amén. Jesús explicó Jésus expliquait, que hay que perdonar a su nous ne hermano. devons pas pardonner frère. Tenemos que ser uno. Nous devons essayer un seul. No puede haber nada entre nosotros. Pas Nada. rien à nous-mêmes à nous Si no, dire. Dios no puede Sinon, obrar. bon Dieu, pourquoi faire un travail là? Alabanza al Señor. Y cuando Jesús explicó, Là que Jésus expliquait, Pedro dice, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pierre dit, bon, combien de fois je dois pardonner frère non? ¿Cuántas veces Combien de fois perdonaré a mi hermano? je dois pardonner frère non? Hasta 7. Et qui ça 7 fois? Alabanza al 7 fois Señor. comme ça? ¿Cuánto tengo que luchar para esa unión? Combien je dois lutter pour union ça? Jesús le dijo, Jésus dit, lui, no le digo hasta 7, moi pas dire 7 fois, sino hasta 70 veces 7. mais 70. Siempre hay que perdonar a tu Nous hermano. devons toujours pardonner frère Samuel. Alabanza, Pedro, no entiendes. Pierre pas de comprendre. Por eso, C'est peut-être ça. cuando Pedro falló, Là que Pierre faille, cuando Pedro fracasó, là que Pierre est dérangé, Dios usó eso bon Dieu a utilisé ça para formar a pour Pedro. former Pierre. No que Dios permitió Pedro Pas fallar, parce que bon Dieu te permet Pierre faillir, pero Dios usa nuestros fallos mais bon Dieu utilise faille nous yo, que por nuestra cabezura, pour à cause tête dit nous. porque Dios te dijo muchas Parce que veces, bon Dieu dit plusieurs fois, Pedro, el diablo te va a zarandear. Pierre, diable après le passer dans bichette. Pedro, ora. Pierre, priez. Pedro, ten cuidado. Pierre, faites attention. No, yo no, no, Non, yo no. moi-même non, moi-même Un non. concepto equivocado de sí mismo. C'est un concept qui traite, qui trompait de Pero lui-même. cuando Pedro falló, Mais là que Pierre trompé, Pedro era recto, il était droit. tenía una disciplina Il était une tremenda bonne y discipline. no se portaba cada vez que el hermano Par fallaba. contre, pour qu'il sache chaque fois Pierre fait la faillite. Pero cuando él falló, Mais là qu'il faille, él vio que él también es ser humano, lui-même tout il était moun. que él también puede fallar, Lui-même tout quoi faille. que él tiene que ser misericordioso con los demás, Lui qui miséricorde pour l'autre. yo. como Dios era misericordioso con él. Même Jean bon Dieu qui miséricorde pour lui. Y aunque él negó a Dios 3 Même s'il veces, était nié bon Dieu 3 fois, Dios le bon perdonó Dieu pardonne. y Dios le usó. Bon Dieu utilise. Hay que aprender de nuestros Nous fallos apprendre des erreurs nous yo. y aprender Et misericordia de apprendre Dios. miséricorde bon Dieu. Ahora para alabar al Señor.
Y Pedro le pregunta. Et Pierre pose question. Y Jesús le Et contesta. Jésus répond-lui. No, Pedro. No, Pierre. Siempre hay que perdonar. Nous devons toujours pardonner. No hay nada que puede pasar entre usted y un hermano Pas rien que pas capable de passer dans mi-temps, nous frères, nous yo. que usted no puede Qui perdonar. pas capable de pardonner. Yo lo perdoné, pero no hablo más con Moi él. pardonner, même pas parler avec elle encore. Mentirosa eres. C'est un menteur, lui. No has perdonado Ou pas nada. pardonner rien. Aún tienes eso en tu Jusqu'au corazón. que bagaille sans Y de estás cœur. estorbando la gloria de Ou Dios empêcher gloire à bon en Dieu. tu vida Dans la vie. y en la iglesia. En la iglesia, tú. Ahora para alabar al Señor. Louer le Seigneur. Y Jesús le vuelve a explicar. Jésus retourne expliquer. Jesús le dice, había un rey Jésus dit, il y a un roi que hizo cuenta con sus siervos. et qui se fait un compte avec serviteur là. Y este rey representa a Roi, Dios. ça représente bon Dieu. Uno debía 10,000 talentos. Il y a un de 10 000 talents. Amén. 10,000 talentos 10 000 talents. es salario de años. C'est un salaire pour toute année. Alabanza a Jesús. Lo busqué, pero no lo tengo escrito aquí. Alabanza al Moi, je ne sais même Señor. pas venir écrit là. Es un salario de muchos años C'est salaire de toute année que ça. uno no puede On ne pagar. peut pas payer. Nadie lo puede On ne peut pagar. pas payer. Esto nadie lo puede pagar. Ça, personne ne peut payer. Y el siervo no pudo pagar la deuda Et domestique ne peut pas payer dette ça. porque era demasiado alto. Parce qu'il était trop haut. Aunque él pudiera vender todas sus Même cosas, si il va vendre tout ça, le gain, no sería il suficiente n'est pas suffit para pagar esa deuda. pour payer dette ça. Así nosotros también estábamos ante Dios. Bueno, hermanos, C'est comme ça, nous-mêmes, nous te devant bon Dieu. una deuda así de Il y a une grande. grosse dette, nous te gain. Amén. Si vendimos todo lo que Nous teníamos, te gain tout ça, nous te gain. no podemos pagar nunca esa Nous pas deuda. jamais capable payer dette ça. Amén. Culpable, una deuda de pecados. Il y a une culpabilité des péchés. Así de grande. C'est tellement gros. Hay gente que se endeuda, hermanos, Il y a des gens qui font une dette, frère, Seigneur, hasta las orejas. même jusqu'à ce qu'ils viennent dans les oreilles. Alabanza a Jesús. ¿Sería posible cortan sus orejas para venderlo como sol de Navidad para conseguir dinero? Alabanza al Si tu es Señor. possible, même couper les oreilles là pour vendre ou bien pour acheter des bagages Noël. Hay gente que son buenos en endeudarse. Il y a des gens qui sont bons dans faire dette. Aquí no hay. Oh, no, Ici, à la alabanza al ici, à Señor. la baguette. Y así estábamos en deuda con Dios. C'est comme ça, nous avons une dette dans le bon Dieu. Hasta la oreja. Juste dans les oreilles, nous. Y no podíamos On n'est pas pagarlo. capable de payer. Y Jesús en la cruz Et puis Jésus, sur quoi? pagó nuestro deuda. Il paye dette, nous. Yo. Amén, hermanos. Amén, frère. Lo dice ahí en ese texto. Les dit là dans le texte là. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. En Mateo 18, Matthieu 18. cuando el siervo no podía pagar en el 27, Là, qui, dans le verset 27, là, qui servit pas de en el payer. 26, él dijo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Dans le 27, il dit, faites attention, que gain pitié pour moi, ma paye tout. Y Señor de aquel Et siervo, puis, maître domestique ça. movido a Il était misericordia, mauvais de miséricorde. le soltó Il laissait. y le perdonó la Et puis, il deuda. pardonnait avec dette là. Como Dios tuvo misericordia de Même nosotros, si bon Dieu te miséricorde pour nous. estábamos presos, hermanos, Nous sommes prisonniers, frère. presos de nuestros Nous pecados, sommes prisonniers dans le péché, nous. Nous presos de nuestros sommes vicios, prisonniers dans le vice, nous. Nous presos de nuestra vida sommes prisonniers dans la mundana. vie mondaine, nous. Pero Cristo vino Mais Jésus-Christ y venu. nos hizo libres, Faire-nous libres. abrió la puerta de la Il cárcel ouvre pas de prison. y pudimos salir, Regarde, hermanos. sorti, frère Samuel. Amén, hermanos. Cristo vive. Jésus vivant. Y con ese siervo salió. Et puis avec domestique, ça a sorti. Se encuentra con un consiervo Il rencontré avec un corps que serviteur le debía 100. qui te doit les 100. Amén. Alabanza a Jesús. 100 denarios. 100 pièces l'argent. Muy poco dinero, Un hermano. petit casse l'argent comme ça. Alabanza a Jesús. Él agarró ese Il consiervo kembe domestique là. y lo comenzó a Et puis il commence à souquer. págame mi Il dit dinero. payez-moi l'argent là. Alabanza al Señor para siempre. Somos así, hermanos. C'est comme ça nous y frère Samuel. Alabanza a Jesús. Págame mi dinero. Payez-moi l'argent là. Alabanza al Señor. En vez de tener misericordia Au lieu de te miséricorde pour lui. como su rey, Même Jacques là. como nuestro Dios, Même Jacques bon Dieu nous. tuvo misericordia con Il a nosotros, miséricorde pour nous. le cobró todo, Il touche le tout. lo obligó a pagar esos 100 Il denarios. forçait pour le payer 100 pièces l'argent ça. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y en el 32, Et dans 32 sus amigos, sus consiervos vieron eso. et Zamil là, ouais bagay ça yo. Entonces fueron al rey. Et bien il est allé devant roi. Alabanza a Jesús. Se entristecieron mucho Et puis ça te fait le truc sans pile. y fueron a su Señor Il est allé devant Seigneur maître là. y le contaron todo lo que había Et puis il pasado. raconté lui tout ça qui t'est passé. Porque no es posible. Parce que c'est pas possible. Porque él trata así a su Pour qui hermano, ça le traité frère là comme ça. a su consiervo. Comme serviteur A là. él le perdonaron todo. Lui-même lui pardonne le tout. Alabanza al Señor para siempre.
En el 32. Dans 32. Entonces llamándole su señor, Eh bien, il relève, mais il relève. le dijo, siervo malvado, Il dit, serviteur domestique méchant. toda aquella deuda te perdoné. Toute dette, tout est gagné, yo me pardonne. Porque me rogas. Parce que tu es supplié, tu es relève dans moi-même. Alabanza al Señor. Así también mi Padre Celestial C'est comme ça, tout papa qui est dans le ciel là. hará con vosotros. El versículo 35, Capable de faire hermanos. ça avec nous. Dans le verset 35, la Pero en el frère. 33 dice, Dans 33, il dit, ¿no debías tú también tener misericordia de tu ou consiervo, même tu peux être capable de gagner pitié pour domestique pareil, ouais. como yo tuve misericordia de ti? Même jamais même te gagner miséricorde pour. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen, frère. Por eso nosotros, C'est pour ça nous-mêmes, con esa deuda grande que teníamos, avec gros dette, ça nous te gagné. que Jesús pagó por nosotros en la Que Jésus cruz, paye pour nous secourir. tenemos que ser misericordiosos. Nous, nous, c'est monde qui gagne pitié ¿O no? Con nuestros hermanos, avec frère nous, yo. con el ser humano. Avec l'homme, avec les hommes. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Oui ou non, frère, c'est Y mieux. perdonar Et puis pardonner. y buscar la unidad Et chercher l'unité. en vez de separarse. Au lieu de séparer, Hay que buscar la nous unidad. devons chercher unité. Alabanza al Señor para siempre. Porque donde hay dos o tres reunidos, Parce que côté deux ou trois réunis, unidos, ils ont unis. uno Une. en el Señor, Seigneur, ahí Dios va a obrar c'est là où Dieu va le maravillas. travail chaque jour, fait merveille. Sí, pero él falla Oui, demasiado. lui-même, il fait trois bagages qui mal. Porque él ella es un chismoso. Parce que lui-même, c'est un tripotaille. ¿Y usted? Et ou même, ¿Quién era usted? qui laisse au théier, ¿Quién es usted? qui laisse au yé. Hasta el día de hoy usted falla a Dios y ruega y Dios te perdona. Jésus ne jodi a ou failli contre bon Dieu, ou demandez bon Dieu pardon, il pardonne. Si Dios es misericordioso con usted, Si bon Dieu a pitié pour vous-même, ¿por qué no puede ser misericordioso con tu pour hermano, qui ça ou même pas capable de miséricorde pour frère là, con tu hermana, pour sœur là, y seguir buscando esa amistad, et continuer à chercher amitié ça, seguir buscando esa continuer unidad, à chercher unité ça, seguir luchando para ser uno en el Señor? continuer à lutter pour nous, c'est un seul dans le Porque Seigneur. de ahí depende tu Parce que bendición, c'est là, la bénédiction là dépend. de ahí depende la gloria de C'est là, Dios. gloire bon Dieu dépend. Vamos a ver también por qué. On a regardé tout pour qui ça. ¿No debías también tener misericordia de tu Pour consiervo, côté de miséricorde pour serviteur. como yo tuve misericordia de ti? Même j'aime te gagner pitié pour vous-même. Alabanza al Señor, ¿o no, hermanos? Oui, on a frère Samuel. Amén. Nos arrodillamos Et nous mettons à genoux. y oramos a Dios. Dios, Et nous prions, bon Dieu, bon Dieu. yo te he fallado hoy. Moi, faille contre aujourd'hui. Perdóname, Jehová. Pardonnez-moi, Jéhovah. Y esperamos perdón de Dios, ¿o no? Et puis nous apprêtons tant pardon, bon Dieu. Y levantamos. Et puis nous lever. Pides perdón a Dios Demandez bon Dieu pardon. y no perdonas a tu Mais hermano. ou pas pardonner, c'est là. ¿Cree que Dios te va a perdonar? Ou quoi que bon Dieu peut pardonner ou même. Alabanzas. Vamos a ver On a regardé. en Mateo 5, Dans Matthieu 5, versículo 21. verset 21. Cristo vive. Jésus vivant. Es muy importante. C'est très important. Si en esta noche Si a sueña, queremos ver la gloria de nous voulons Dios, ver la gloire de Dieu, queremos ver mayor gloria, nous voulons ver plus de gloire, mayor unción, plus de onction, porque se necesita unción Parce qu'il y a besoin d'onction. para que acontecen las cosas de Dios. Pour toutes les affaires, bon Dieu répondre. Cuando Jesús leyó en ese libro, Là que Jésus lit dans le livre, cuando là, él salió del desierto, là qu'il est sorti dans le désert, del ayuno, dans le jeûne, là, alabanza del Señor, ¿qué dijo? qui ça le dit? La unción de Dios está sobre Il mí. dit, onction, bon Dieu, sous moi. Y ahí él comenzó a decir algunas Et puis c'est cosas. là, il commence à dire quelque chose. Unción para dar las buenas nuevas. Onction pour bailler bonne nouvelle là. Unción para abrir las cárceles. Onction pour l'ouvrir pour prison. Unción para sanar. Onction pour guérir. Unción para libertar. Onction pour libérer. Para todo lo que nosotros queremos hacer en el Ce que Señor, nous voulons faire dans le Seigneur, se necesita nous unción. avons besoin d'onction. Para esa unción descender, Onction, ça se descend. necesita dos de estar de acuerdo. Dieu qui en a Un encore. mismo Même sentir. sentiment. A su nombre la gloria. Oh, Dieu, c'est la gloire. Bueno, para alabar al Nous Señor. le Seigneur. En Mateo 5, Matthieu 5, versículo 21, verset 21. dice la palabra de Dios. Parole bon Dieu a dit. Alabanza a Jesús, alaba a tu Dios. Adorez bon Dieu là. Adora a tu Dios en esta Adore bon Dieu, tarde. Señor. Alabanza a Jesús para siempre. Amén. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Nous tenons qui Jean dans tant longtemps yo te dit ancêtre nous yo. Pinga ou jam touye moun. Moun qui touye moun c'est pour yo juger ou yo. Amén, hermanos. Amen. En la ley Avant la loi, dice que no se puede matar. il dit pas tuer. Hoy sí, Je ne dis ah oui, hoy tampoco. ni je dis à toi. Y Jesús lo hizo peor aún. Jésus fait le plus mal toujours. Mira lo que dice en el 22. Regardez que ça dit dans verset Pero 22. yo os digo Mais moi-même, que cualquiera mais ça m'a dit non.
que se enoje contra su hermano. N'importe monde qui en colère sur frère. ¿Cuáles están enojados en esta noche con su hermano? Combien monde qui en colère à avec frère? Toda la iglesia. Alabanza al Señor. Y hay algunos peor aún, están enojados con su esposo o esposa. Et quelqu'un qui plus mal parce que yo fâché avec madame ou monsieur. El que está enojado con su hermano dice allí. Monde qui en colère avec frère là, il dit là. ¿Cuáles están enojados con su hermano en esta noche? Combien monde qui en colère avec frère là soir? ¿Nadie? Personne. Amén. ¿Estás enojado con hermano? Ou en colère avec frère là? Oportunidad tienes en esta noche. Gain opportunité à soir. Porque si sigues con ese enojo, Parce que si on continue avec colère ça, estás estorbando mi bendición on va empêcher bénédiction là. y tu bendición. Et puis bénédiction par là. Pues en esta noche, Et bien à soir, usted va a arreglar eso con su hermano. on va arranger avec ¿O frère no? là. Porque quieres ver el poder de Dios. Parce que vous voulez voir gloire bon Dieu. Y yo quiero ver el poder de Moi-même, Dios. je voulais voir pouvoir bon Y Dieu. si estás enojado, si soy yo, amén, lo arreglamos ahora mismo. Alabanza al Señor. Si c'est moi-même, on nous arranger le courrier. ¿O no, hermanos? Oui ou no? No quiero perder un minuto más sin sentir la gloria de Dios. Il n'y a aucun ministre sans sentir présent bon Dieu. Queremos Nous prodigios. voulons voir prodige. Queremos que los ciegos ven, ¿o Nous no? voulons voir avec yo ouais. ¿O no creen en eso más? On Aleluya. a ça encore. Aún yo creo que el mismo Dios de ayer Jusqu'où il y a quoi dans même bon y Dieu. aquel entonces Faut passer. quiere hacer las mismas C'est même bon cosas. Dieu qui va faire même bagaille là. Ahora para alabar al Señor. Quand vous le Seigneur. Él dice ahí en el 21, alabanza a en el Jesús. 21. En el 22. Cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de qué? De juicio. N'importe monde qui en colère souffre, c'est pour yo juger lui. Pues si estás enojado, Et bien si on en colère, hay juicio sobre tu il y vida. a un jugement sous tête. Y escucha bien, Écoutez bien. los que están sintonizando. Monde qui branche yo. Y cualquiera que diga Monde qui joue frère. necio a su hermano Imbécile, será culpable ante el c'est concilio. pour yo juger devant grand conseil là. Y cualquiera que le diga Si on monde dit frère, fatuo monde fou, quedará expuesto al infierno de fuego. li bon pour yo jeter l'enfer. No es cosa ligera. C'est pas un bagage léger. Dios quiere la unidad en su Bon pueblo. Dieu veut unité mais en même temps peuple Y là. mira lo que dice aquí. Qu'est-ce que ça dit là? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, Comme ça, si les va venir avec offrande sur l'autel là-bas, bon Dieu, pastor, nunca traigo ofrenda. parce que pas jamais venir avec offrande. Porque los que traen ofrenda, alabanza al Ça Señor. côté offrande yo. Pues si traes tu ofrenda al altar, Si les va venir avec offrande sur si l'autel là-bas, bon traes Dieu, tu alabanza, si venir avec l'orange, tu adoración, adoration, amén, hermanos, tu servicio, service. si traes tu ofrenda al Si altar, venir avec offrande devant l'autel là-bas, bon Dieu, y ahí te et recuerdas puis attends où l'autel là ou changer ça, de que tu hermano tiene algo contra ti, ou changer frère ou gagne qui soit contre, no creo que usted va a recordar. pas quoi que on va changer. Yo creo que el Espíritu Santo te Pourquoi recuerda. que c'est esprit bon Dieu qui a fait changer Antes que ofrendas eso, avant que on fait offrande ça. amén, Él te La recuerda. faire changer ça. ¿Y qué dice? Qui ça le Que dit? tu hermano Mais ça pour faire si frère tiene là, algo contra ti. gagne bagaille contre. No que tú tienes algo. C'est pas si ou même gagne bagaille contre lui. Tu hermano Sí, tiene frère. algo contra usted. Frère là gagne bagaille contre. ¿Qué dice? Qui ça le dit? No alzas tu mano. Pas lever main. No hagas nada. Pas faire rien. No diga gloria a Pas Dios. dire gloire à Dieu. Alabanza al Señor. Alléluia. Porque tu gloria a Dios, enojar con tu hermano molesta mis orejas, dice Dios. Parce que gloire à Dieu là, pardon encore avec frère là, les nuisances c'est bon Dieu. ¿Cómo puedes adorarme Comment qu'on fait adorer bon Dieu estando dit, enojado con tu pendant hermano? que ou en colère avec frère là. Dios dice, no lo soporto. Bon Dieu dit pas supporter. Si tu hermano tiene algo contra Si usted, frère là gagne bagaille contre ou même, deja tu ofrenda laissez l'offrande noire en el altar. devant l'autel là. Anda, Et puis allez, reconcíliate primero con tu hermano. à réconcilier premièrement avec frère Y là. después de Et eso, puis après ça, ven, fini, presenta tu ofrenda. présentez offrande noire. ¿Por qué te dice que usted que no falló con su hermano Pour qui ça lui dit que ou même si vous pas faire un bagaille, faire un bagaille, tiene que acercar al hermano? ou lui approcher de vos frères. Porque muchas veces el que falla, Parce que plusieurs fois, monde qui commettent erreur, su orgullo le impide reconocer su fallo. le gars il empêche de reconnaître erreur. Está allí. Il est là, Amén. Quiere solucionar eso. il voulait solutionner ça. Pero para reconocer que yo fallé, Mais pour reconnaître qu'il me faillit, que difícil. qui est difficile, hein? Por eso Dios dice, C'est ça bon Dieu dit, ve usted. allez ou même, Él te falló. c'est lui qui Y faille. Dios te dice, llega donde tu hermano. Bon Dieu dit, ah, je vais le frère là. Hermano, perdóname. Frère, pardonnez-moi. Si yo te he hecho algo, Si je fais un perdóname. bagaille qui pas bon, pardonnez-moi. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Le estás ayudando a tu Ou hermano. aider frère là, laisse ça. Lo estás ayudando a él con su Ou orgullo. aider le gars Para que se arrepienta. pour lui repentir, Para que él también reconozca. pour lui-même te reconnaître, Para solucionar eso. pour solutionner ça. Y cuando usted arregló esa cuenta, Dès que vous rangez comme ça, ¿me perdonas? ou pardonnez-moi, ¿Sí? Oui. ¿Seguro? Amén. Entonces, Eh bien, gloria al Señor. laisse ça va dire gloire à Dieu. Entonces puedo alabar a Dios. Laisse encore louer bon Dieu. Entonces puedo ofrendar a Laisse Dios encore bailler bon Dieu con l'offrande. resultado. Avec résultat. Cuando puedo alabar al Señor.
Amén. Reconcíliate pues, primero con tu hermano. Réconcilier premièrement avec frère là. Alabanza en el 25 dice: 25 là dit. ponte de acuerdo con tu adversario. Mettez-vous en accord avec adversaire là. Hasta con tu adversario. Même avec l'ennemi. Ven, ponte de acuerdo con él. Viens jouer, mettez-vous en accord avec elle. Entre tanto que estás en el camino. Pendant que dans le chemin. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Alléluia. Es muy importante. C'est très important. Ese secreto. Secret ça. Uno de los muchos secretos Un pile secret. para tener resultado en tu oración Pour un prière là, un résultat. es arreglar esa cuenta que usted tiene con su C'est hermano. ranger problème ça avec frère là. Vamos primero de Juan capítulo 3. On aller dans 1 Jean chapitre 3. Alabanza al Señor. ¿Están conmigo en esta noche? What's avec moi soya? Es un mensaje de poder, hermanos. C'est un message de pouvoir frère monsieur. Porque si usted obedece este mensaje, Parce que si vous obéissez message ça, el poder descenderá sobre su vida. pouvoir va descendre sur la vie. Primero de Juan capítulo 3 versículo 1. 1 Jean chapitre 3 verset 1er. Lo tienen. Nous joignons. Alabanza a Jesús para siempre. Cristo vive. Dice así. Il dit comme ça. En 1 Juan 3, 1. 1 Jean 3 verset 1er. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, Regardez qui Jean papa remet nous non para que seamos llamados hijos de Dios. Li si tellement remet nous, li rele nous petit bon Dieu. Qué precioso, ¿no? Qui précieux, amen. No es cualquier título. C'est pas n'importe titre. Es hijo de Dios. C'est petit bon Dieu. ¿Cuándo son hijos de Combien de monde qui c'est Dios? petit bon Dieu là? La mayoría, alabanza al Señor. Majorité. Por esto el mundo no os conoce, C'est peut-être ça, le monde pas reconnaître nous. porque no le conoció a Él. Parce que pas connaît bon Dieu. Amados, Mes amis, ahora somos hijos de Dios. Kounye a nous c'est petit bon Dieu. Amén, hermanos. Somos hijos de Nous Dios. c'est petit bon Dieu. Es un privilegio ser hijos de Dios. C'est un privilège qui est pour ces petits bon Dieu. Al ser hijo de Pour Dios, ces petits bon Dieu, nos trae ça vient avec beneficios, bénéfice, autoridad, autorité. puertas celestiales se abren. Porte céleste l'ouvrir. Amén, porque eres hijo de Dios. Parce que vous c'est petit bon Dieu. ¿O no? Tenemos un rey ahora, Nous gagnons roi Kounye a. rey Willem Alexander. Roi Willem Alexandre. Amén. Antes teníamos una reina, Longtemps nous te gagnons reine. reina Beatriz. Reine Béatrice. Y Willem Alexander era hijo de la reina. Eh bien, Willem Alexandre c'est petit garçon reine. Créeme, Reine. antes de ser rey, Croyez-moi, avant que pour roi, ya Willem Alexander era rico. eh bien, Willem te gagne riche déjà. ¿O no? Alabanza a Jesús. Como hijo Comme de la reina, petite yon reine, amén, tenía il beneficios, te gagne bénéfice. tenía Il te gagne privilegios. privilège. ¿O no? Oui ou non? Somos hijos de Dios. Nous c'est petit bon Dieu. Como hijos de Dios, Comme petit bon Dieu, somos hijos del rey, nous c'est petit roi. no este rey terrenal. C'est pas un roi sur terre. Según el rey terrenal van a decir, no, tu color no puede ser hijo de... No, pero somos hijos del rey de reyes, C'est le roi sur terre qui va dire non, pas petit roi, c'est regardez del couleur. Señor de Nous c'est señores. petit roi de roi, Seigneur des Lo seigneurs. que Él tiene nosotros también tenemos. Ça qu'elle gagne, nous même tout gagnons. Su autoridad también tenemos. Autorité, nous gagnons tout. Oh, no, hermanos. Oui ou non? Alabanza al Señor. Nos has dado su potestad, Liban nos pouvoir. su autoridad Con autoridad. para sanar, Pour guérir. para echar fuera Pour demonios. mettre des démons dehors. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque soy hijo de Parce que moi c'est Dios. petit bon Dieu. No soy hijo de cualquier persona, pero de Dios. Pas petit n'importe monde, mais petit bon Dieu. Como hijo de Comme Dios petit bon Dieu. hay beneficios, Qué beneficio. hay privilegios, Qué privilegio. hay autoridades. Autorité. yo. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. No eres cualquier Pas persona, n'importe monde. eres hijo del Dios Ou c'est Altísimo. petit bon Dieu, très haut. A su nombre la gloria. Alléluia. Amén, hermanos. Amen, frère. Tal vez aquí en la tierra no te reconocen, Peut-être sur terre, il pas reconnaître. pero los ángeles te Mais les reconocen. anges, oui, reconnaître. Cuando los ángeles te ve usted pasando, Les anges, oui, passer. dicen hijo de Dios. Ils ont dit petit bon Dieu. Cuando los demonios le ve usted caminando, Les démons, oui, marcher. dicen cuidado, ahí viene un hijo de Il Dios. fait attention à venir petit bon Dieu là. Reconocen los hijos de Il Dios. reconnaît petit bon Dieu. ¿Sabes quiénes son los hijos de Connaît Dios? qui est-ce que c'est petit bon Dieu. Pueden ver que somos hijos de Dios. Ouais, nous c'est petit bon Dieu. El mundo espiritual sabe que usted es hijo de Le Dios. monde spirituel connaît que c'est petit bon Dieu. Por eso Vous êtes ça? te respeta. Et respectez-vous. Tiene que obedecer Mais obéir. a su nombre la gloria. Alléluia. Al nombre de Cristo la gloria. Jésus-Christ c'est la gloire. Somos hijos de Dios. Nous c'est petit bon Dieu. En el versículo 10 dice, Verset 10 là dit. en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mais Jean nous verset 10 là dit, mais Jean nous ka départi petit bon Dieu yo ak petit Satan yo. Todo aquel que no hace justicia
Parce que tout le monde qui va faire justice, y que no ama a su hermano, qui parle mes frères, no es de Dios. li pas petit bon Dieu. Alabanza al Señor. ¿Cuántos aún son hijos de Dios en esta noche? Combien de monde jusqu'où qui c'est petit bon Dieu à soya? Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Hay que hacer justicia. Nous devons faire justice. Dios odia la injusticia. Bon Dieu raït injustice. Dios odia el mal uso de poder. Bon Dieu raït mauvais en utilisation pouvoir. Y el que no ama a su hermano, Yon monde qui parle mes frères, dice la palabra, parole là dit, no es de Dios. li pas pour mon Dieu. Alabanza al Señor. Pues si yo me pongo de acuerdo con Et usted, mais si notre est encore avec vous, amén, si son dos hijos de si Dios c'est deux petits bon Dieu unidos unis, y pedimos nous algo, demandons un bagaille, acontece. ça va faire. Pero si usted no ama a su hermano, Mais si vous parlez mes frères là, si él tiene problema con si vous Joel, avez problème avec Joël, no es li pas de Dios, petit bon Dieu. si no ama S'il pas remet a Joel. Joël. ¿Amas a Joel? Amen. Uno menos. Alabanza al Señor. Yon moins. Amén, hermanos. Esa unidad tiene que ver en toda la iglesia. C'est une unité qui doit avoir dans toute l'église là. Ahora para alabar al Señor. En el 11 dice, Dans 11 ans, il dit, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. parce que mes messages nous t'étendaient depuis le commencement. ¿Qué es el mensaje? Qui ça que ce message là? Que nos amemos, ¿qué? C'est pour nous yon remet qui ça? Unos a otros. Remet yon à l'autre. Podemos organizar ayunos Nous devons organiser jeûne de un día, de un jour, de 3 días, 3 jours, de 6 días. 6 jours. Si no hay esa unidad, Si pas une unité ça, Dios no puede obrar. bon Dieu va pas faire rien. Podemos organizar convenciones. Nous devons organiser une Si hay convention yo. esa unidad Si pas une unité ça, en el altar, dans l'hôtel là, Dios no va a bon obrar. Dieu pas faire rien. Alabanza al Señor. Ahora para alabar al Pour Señor. le Seigneur. Que nos amemos unos a Pour nous otros. yon remet l'autre. Padres, Papa, en esta noche, assoya. los que tienen más que un hijo, Ça qui gagne plus qu'un petit, levanta su mano en esta noche. levez-moi assoya. Amén. Mon qui gagne plus qu'un petit. Ustedes que tienen más que un hijo, Ou même qui gagne plus qu'un petit. a veces sus hijos tienen pleito, ¿no? Que parfois ti moun yo capable gagner discussion. Amén. Y le da dolor en su corazón S'il frappe lui, ça fait qu'il mal. cuando pelean, ¿o no? Ça fait qu'il mal que yo discuter. Usted ama a ambos. Ou remet tous les deux. No quiere que sus hijos peleen, ¿o Ou no? parle pour petit yo goumé. Alabanza al Señor. Así Dios. C'est comme ça bon Dieu tout. Somos sus hijos. Nous c'est petit lui. No le agrada a Dios Ça va faire bon Dieu que usted plaisir. está enojado Si que en colère con un hijo de él. avec un petit bon Dieu. Alabanza al Señor. Y menos que usted pide castigo para un hijo de Et él. plus ou moins si on des punition pour petit lui. Imagine, yo pido castigo para tu hijo. Imaginez au des punition pour petit tout. Dale con palo a ese hijo. Frapper lui avec coup de bois petit Ahora, ça. ¿cómo se va a sentir? Comment sentir-vous? ¿Él me va a querer a mí? Il va le croire dans moi-même? No. Non. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen frère. Si estás enojado con un hermano Si on encore avec frère y pides mal, et puis on demande mal pour ese lui. mal vendrá sobre usted. Mal ça après tu ne viens sur même. Alabanza al Señor. ¿Cuándo puede alabar al Seigneur, Señor? le Seigneur. A su nombre la gloria. Ah, non, mon Dieu, c'est la Que gloire. nos amemos unos a Nous otros. yon remet l'autre. No como Caín. C'est pas tant que Caïn. Explica también cómo hay que amar. Expliquez-nous comment doit remettre. Caín era hermano de Abel. Caïn était frère Abel. Y dice, no como Il Caín, dit pas tant que Caïn que era del maligno qui te gagne plus malin y mató a su et puis hermano. il tue frère là. Hay hermano que mata hermano. Qui frère qui tue frère yo. Caín mató a su hermano. Caïn tue frère là. Hay hermano que mata a su hermano con calumnia y chisme y tantas cosas. Qui frère qui tue frère yo avec calomnie avec parler mal. Son los Caín de hoy en día. Yo c'est Caïn journée aujourd'hui. Son los Caínas de hoy en C'est día. Caïn journée aujourd'hui. Alabanza al Señor. No lo mata con Yo cuchillo, pas tuer avec couteau. pero lo mata con su Me lengua. aclama. Eres Caín Usted es un Caín. del maligno, Del maligno. no de Ou Dios. pas pour bon Dieu. Para alabar al Señor. Pour le Seigneur. ¿Y por qué causa la mató? Et pour qui cause il tue lui? Porque sus obras eran malas y las de su hermano Parce que ça justas. t'a fait pas de bon devant Su frère. hermano servía a Et Dios frère t'a servi bon Dieu. y Dios contestaba la oración de su hermano, Bon Dieu répond prière frère là. pero él no quería ser como su Mais il hermano. va le faire même avec frère. Criticaba a su hermano Il a critiqué frère. y él no Il n'a avanzaba. pas avancé. Su hermano sí Frère là, oui. lo envidió Et puis il gagne y lo mató. Il est tué. Alabanza su nombre. Cuando para alabar al Señor. Le Seigneur. En el versículo 14 de El Juan verset- 3 dice la Dans Jean palabra: 3 verset 14 parole là dit. nosotros sabemos que hemos pasado
de muerte a vida. Nous-mêmes nous connaissons, nous sortis dans la mort, nous entrer dans la vie. Éramos muertos Nous te mourir en nuestros pecados. dans le péché nous yo. Pero Cristo Mais Jésus-Christ, vino en nuestro il camino vient sur chemin y nous nos dio vida. et puis il donne nous la Y vie. a su nombre. Pasado de muerte a vida. Nous sortis dans la mort, vient dans la vie. En que amamos a los hermanos. Parce que nous remet frère nous yo. Cuando éramos muertos en nuestros pecados, Là que nous te mourir dans le péché nous yo, no teníamos la capacidad nous pas de capacité de amar a nuestros pour enemigos. nous remettre l'ennemi. Pero cuando Dios nos dio vida, Mais là que bon Dieu donne la vie, Dios es amor. bon Dieu c'est l'amour. Amor vino a vivir en nosotros. L'amour vient habiter dans nous-mêmes. Entonces sí podemos perdonar Eh bien, oui, nous sommes capables de pardonner les y ça. amar. Nous remet. Mira lo que dice aquí. Qu'est-ce que ça dit là? El que no ama a su hermano Moun qui parle mes frères, permanece en muerte. li mourir. Y no amas a tu hermano, Tu parles mes frères, estás muerto. ou mourir. Vamos a clamar dos de aquí, dos reunidos en el nombre de Jesús. Si nous ¿No? deux réunis là ensemble dans nos Seigneur. Si él no ama a su hermano, S'il parle mes frères là, está muerto. li mourir. Hay dos personas, Il y a deux moun. pero no unidos para poder conquistar la gloria de Dios. Mais yo pas réunis pour prendre la gloire de Dieu. ¿Cuándo están conmigo en esta noche? Mira lo que dice en el 15. Qu'est-ce que ça dit dans 15 là? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Tout le monde qui a eu frère, c'est assassin. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nous connaissons un assassin, pas gain la vie qui va jamais finir dans lui. Un homicida es un Un pecador. assassin c'est un péché. Por eso Dios no puede obrar. Pero ça, bon Dieu va faire Porque rien. Dios no escucha Parce pecadores. que bon Dieu pas tant de Que péché. estamos unidos, Si no unis, pero Él está andando Mais mal. marche O bien. yo estoy andando Mais mal. marche bien. Dios no escucha. Bon Dieu pas entender. ¿Qué podemos gritar? Dios cabrele. Estamos aquí en el nombre de Non, Jesús. non, Jésus. Hay más que dos. Il y a plus que deux. Hay más que tres. Plus que trois. Pero ¿cómo está tu corazón? Comment cœur y est? ¿Cómo está mi corazón? Comment cœur y est? ¿Cómo estamos ante el Comment Señor? y est devant mon Dieu? Cuando para alabar al Señor. Le Seigneur. A su nombre sea la Dieu, gloria. c'est la gloire. Amén, hermanos. En el 16 Verset dice: 16 là, il dit. en esto hemos conocido el amor. Mais qu'est-ce qui fait? Mais ce qui fait nous connaissons nous remet. Amén, hermanos. Que Él puso su vida por nosotros. Jésus va la vie pour nous. Eso es amor, C'est ça que c'est l'amour, hermanos. frère. Cristo entregó su vida Jésus qui remet la ville. para nosotros. Pour nous. También nosotros Et aussi nous-mêmes tout. debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nous devons mettre la vie pour frère nous yo. Mira de qué unidad está hablando aquí. Regardez de qui unité la parler avec vous là. Poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Mettez la vie nous disponible pour frère nous yo. Defender a nuestros hermanos. Pour défendre frère nous yo. ¿O no, hermanos? ¿Usted lo hace? Ou même ou fait, Usted está sentado así. ou bien on chita comme ça. Amén. Para ver qué va a pasar. Pour voir qui ça va passer. Vamos, voy a ver ahora cómo él sale de eso. Non, nous pas regarder qu'on a comme la sortie dans ça. Alabanza al Señor. Eso no es poner su vida por su hermano. Ça c'est pas mettre la vie pour frère là. Usted no ama. Ou pas remel. Eso no es amor. Ça c'est pas l'amour. Dios explica qué es amor. Bon Dieu explique qui ça qui c'est l'amour. Estás dispuesto Ou disponible. a ir más allá por tu Pour hermano. aller plus loin que frère Estás là. dispuesto Ou disponible. a defender a tu Pour hermano, défendre frère là. a poner tu vida. Pour mettre la vie. Alabanza al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. Porque el que tiene bienes de este mundo Parce que monde qui gagne dans le monde ça. y ve a su hermano tener necesidad Et puis lui frère là qui nécessité. y cierra contra él su corazón, Et puis si lui frère ferme qu'elle. ¿cómo mora el amor de Dios en él? Comment l'amour de Dieu habite dans nous-mêmes? Amén. Hijitos míos, Petit moyo. no amemos de palabra Pas aimer avec parole seulement. ni de Ni lengua, avec langue. sino de hecho Mais des actes d'action. y en verdad. Des vérités. A veces pregunto a los hermanos: Il va faire poser frère une question. ¿usted sabe que yo le amo? Vous connaissez que me remet? Me dice sí. Je dis oui. Yo le preguntaron o no. On pose la question, oui ou non? Y le pregunto: Et on pose la question. ¿puedes ver en mis acciones que yo te amo? Pourquoi vous avez une action que me remet? No de palabra. C'est pas des paroles. Hay que ver en sus Vous acciones voyez ça dans l'action. que usted ama a su Que vous hermano. remet frère là. Alabanza al Señor. Que usted ama a su Que vous hermana. remet sœur là. Que usted ama a su Que vous esposo. remet monsieur. Que usted ama a su esposa. Que vous remet madame. Esposas, Madame yo. usted puede ver en las acciones de tu esposo que él te ama. Pourquoi vous avez une action monsieur si vous remet? Uno solo allá. ¿Quién dijo amén? Alabanza al Yon la Señor. voilà. Amén. ¿A usted sí? Ou même oui. Hermana Reina, sí. C'est Reina oui. Alna, sí. Elle là oui. Que esposa de Altinei, sí. Et madame elle tenait oui. Sí. Ah, que dice, si digo no, cuando llego a casa, ¡ish! S'il dit Hermana Jacqueline, sí. s'il dit non la livre la ¿Dónde caille. está Jacqueline? Se fue para no contestar. Alabanza al Señor. Hermana Jacqueline. Amén, hermanos. Amen. Nuestras acciones Action nous yo. demuestran Démontrer nuestro amor. l'amour nous. Alabanza al Señor.
Porque cuando uno ama, Quelqu'un qui moun reme, cuida. il prend soin. ¿O no? Amen. Cuando uno ama, Que mon reme, está pendiente del Vous otro. attendez l'autre là. Cuando uno ama, Que moun reme, ve la necesidad del il va otro. nécessiter l'autre là. Cuando uno ama, Que mon reme, está ahí dispuesto a Il est ayudar. disponible pour l'aider. ¿En qué te puedo ayudar? Qu'est-ce qu'on va aider? Cuando para alabar al Señor, no en palabra, C'est pas dans parole pero de seulement, hecho en verdad. mais des actions, des Y en vérités. esto conocemos Et dans ça, nous connaissons que somos de la verdad que vraiment, y aseguremos nuestros corazones delante de Él. et que nous avons l'assurance devant bon Dieu. Amén, hermanos. Amen. Viene ahora. Qu'on y est dans l'avenir. Pues si nuestro corazón nos reprende, Eh bien, si que nous réprimandons nous, mayor que nuestro corazón es Dios. et puis que nous, c'est bon Dieu. Y Él sabe todas las Il cosas. connaît toute bagaille. Amén. Si nuestro corazón nos Si que reprende nous réprimandons en nous, cuanto de esto, hermano. au sujet de ça, Amados, et frère Samuel, 21. Si nuestro corazón no nos et reprende, si que nous pas réprimandons nous, confianza tenemos en Dios. et confiance nous gagnons dans bon Dieu. Y ver lo que dice. Regardez ce que ça dit. Si nuestro corazón no nos reprende, Si que nous pas réprimandons nous, pues estamos bien con el hermano y la hermana. eh bien, si nous bien avec ses frères, Y cualquier cosa que pidiéremos, et dans n'importe bagaille que nous demandons, la recibiremos nous va recevoir de Él. de lui-même. Porque guardamos sus mandamientos Parce que nous aimons commandement, y hacemos las cosas que son agradables delante de et Él. puis nous faisons tout ça qui fait bon Dieu plaisir. Amén, hermanos. Amen, mes frères. Y si usted sigue leyendo Si ahí, continue de lire là, Él nos va a dar su Espíritu Santo. il dit, il prend dans nous cet esprit. No puedes recibir de Dios Nous pouvons recevoir de bon Dieu si tienes contienda con tu hermano, si nous avons compte avec frère, con tu esposo. avec monsieur. No has perdonado a tu Ou esposo. pas pardonner monsieur. No has perdonado a tu Ou esposa. pas pardonner madame. No has perdonado a tu Ou hermano. pas pardonner frère. Aún estás hablando mal de tu Jusqu'à hermano. parler mal contre No lui. puedes recibir. Ou pas recevoir. Estás estorbando la gloria de Dios Ou sobre tu vida. empêcher gloire bon Dieu sur la vie. Ou Estás estorbando la gloria de Dios sobre mi vida. empêcher gloire bon Dieu sur la Vamos vie. para alabar al Ou Señor. louer le Seigneur. En 1 Juan capítulo 4 versículo 7 Et dice: Jean 4 verset 7 il dit, Amados, mes amis, mira cuánto tiempo este apóstol tomó regardez combien de temps apporte ça prend para escribir esta pour carta, écrire lettre ça, para repetir lo pour le mismo. répéter même bagaille là. Dice en el versículo Et le 7: verset 7 là. Amados, Mes amis, amémonos unos a otros. c'est pour nous une remet l'autre. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Tenemos que amar uno al otro. Nous devons remettre une à l'autre. Cuando esos dos siervos de Dios se separaron de la obra, Les que des serviteurs, yo, bon Dieu, yo te séparé dans l'œuvre là. todo lo que hicieron, Tout ça, yo te fait. hablaron. Yo parlé. ¿Eso es amor? Parce que ça, c'est l'amour. No es amor. Ça, c'est pas l'amour. Alabanza, Dios no se agrada de eso. Bon Dieu, ça pas fait bon Dieu plaisir. Amémonos unos a otros, Pour nous, une remet l'autre. porque el amor es de Dios. Parce que l'amour sortit dans bon Dieu. Escucha bien, Attendez bien. todo aquel que ama Et tout le monde qui remet, es nacido de Dios il né de bon Dieu. y conoce a Dios. Et puis, il connaît bon Dieu. El que no ama Le monde qui pas remet, no ha conocido a Dios, il pas connaît bon Dieu. porque Dios es amor. Parce que bon Dieu, c'est l'amour. Y en esto mostró el amor de Dios para con nosotros. Et puis, dans ça, bon Dieu montre l'amour pour nous-mêmes. Está repitiendo. La répéter là. Envió a su Hijo Le voit- único al mundo Il veut seul petit Dieu dans le monde. para que vivamos Pour nous capables de vivre. por Él. Pour lui. En esto consiste el amor. Et c'est dans ça l'amour arrêté. No que nosotros hayamos amado a Dios, C'est pas parce que nous-mêmes nous te remet bon Dieu, sino que Él nos amó a nosotros. mais lui-même il remet nous. Y envió a su Hijo Il veut petit là en rescate para nuestros pecados. pour recevoir pardon péché nous. Amados, Remercie petit si là. Dios nos ha amado así, Si bon Dieu remet nous comme ça, debemos también nosotros amarnos unos a otros. nous-mêmes tout c'est pour nous une remet l'autre. Nadie ha visto a Dios jamás. Personne n'a jamais bon Dieu. Si nos amamos unos a otros, Mais si nous une remet l'autre, Dios permanece en bon nosotros. Dieu fait une avec nous. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Comme ça, on remet tout bon, Jean bon Dieu remet. Usted ve cuán importante es Où est qui important ça y est? tu relación con tu hermano. Relation avec frère là. Alabanza al Señor. Y estamos terminando en esta noche. N'a terminé à ce ya. En esto conocemos Et dans ça nous connaît que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado su Espíritu. nous fait une avec bon Dieu. Bon Dieu fait une avec nous parce que libre nous cet esprit li. Amén. Si amamos uno al otro, Si nous une remet l'autre, amén. Si perdonamos las ofensas del uno al otro, si nous une pardonne offense l'autre, porque ofensas siempre habrá. parce que a toujours gain offense. Siempre habrá un fallo. A toujours gain erreur.
Amén. Para no fallar Pour ne faillir con tu hermano, contre frère là, usted tiene que encerrarse en su casa y no salir. eh bien, vous besoin fermer tête dans la caille ou pas sortir. ¿O no, hermano? Oui ou non? Los que les gustan hablar más, Mon qui me parle plus, yo. más fallan. Plus yo failli. Por eso yo pido perdón casi todos los días. C'est Alabanza vous al êtes ça, Señor. presque chaque jour me demande pardon. Me gusta hablar, Parce que moi me hermano. parler. Me gusta estar entre los Mon hermanos. remède dans mes frères me yo. Entonces tengo más chance de fallar que usted que no le gusta estar entre los hermanos. J'ai plus chance pour me faillir que ou même qui parle dans mes frères yo. Alabanza al Señor. Y cuando amamos uno a otro, Et là que nous une l'autre, el Espíritu Santo desciende sobre c'est nuestras souvent de vidas. descendre sur la vie nous. El versículo 20 dice, Verset 20 il dit, si alguno dice, si on monde dit, ¿están conmigo? ou avec, Si alguno dice, si on monde dit, yo amo a Dios me remets bon Dieu, y aborrece a su hermano, pour en même temps dire à frère, es mentiroso. moun ça a bail menti. Hay mentirosos aquí en esta Qui noche. moun ka bail menti là soya? Amén. Si usted dice que ama a Dios Si vous dites vous remets bon Dieu, y no soporta a su et puis hermano, vous pas supporter frère là. y cuando usted habla con Et là él, que vous parlez avec elle, habla con vous acento, parlez avec un accent. aquí está hermano Ángel otra Mes vez. frères Angel retourner là encore. Amén. No conoce a Dios. Ou pas connaît bon Dieu. No lo digo yo, On pas dire, c'est pas moi-même qui dis dice ça. la palabra. Mais c'est parole bon La Dieu. palabra qui dit ça. dice, Parole là si dit, usted es así, si vous c'est monde qui comme ça, usted es mentiroso. ou si on mentait, Y la Biblia dice, Y la Biblia dice, los mentirosos monde qui bail menti yo, no entran. pas rentrer. Pues el que no ama a su hermano, Parce que si dit pas mes frères, a quien ha visto, un monde qui ouais, hein, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? comment on va faire aimer bon Dieu que ou même ou pas ouais là? Tremendo, ¿no, hermanos? Ça fait l'empile. Este camino no es Et fácil. chemin ça pas facile. Por eso dice la Pour ça Biblia la Bible dit, que angosto juste es la puerta c'est porte là y el camino et chemin que lleva al qui mène cielo. dans ciel là. Pocos C'est une son petite grâce los que le hallan. qui va joindre ¿Y lui. cuántos pocos hay aquí en esta Et combien noche? de monde qui ont petite grâce là soya? Y nosotros tenemos este mandamiento de Et él. nous-mêmes nous qui commandement ça. El que ama a Monde Dios, qui remet bon Dieu, ame también il remet tout a su hermano. frère lui. Y los que aman a Dios, Monde qui remet bon Dieu, póngase de pie en esta noche. lever camper à soya. Alabanza al Señor. Es noche, C'est à soirée De ça. gloria. C'est une soirée de gloire. noche Soirée de de reconciliación. réconciliation. No permites Pas permettre que haya nada que y ait rien en tu corazón. en dans cœur. No vale la Ça pena. va faire rien. Estorba la presencia de Dios en tu Ou vida. empêcher présent bon Dieu dans la vie. Pero pastor, Mais pasteur, si usted supiera si vous étiez vous-même, cuántas cosas combien de bagailles mi esposo ha hecho monsieur mon frère en contra mío contre moi o mi esposa, ou bien madame moi. terrible pastor. Terrible pasteur. Dios, Bon Dieu, su amor l'amour lui, te da la capacidad capable de de capacité perdonarlo pour pardonner de à corazón. tout cœur. No puedes Pas capable mantener rencor en tu qu'il y ait corazón. rancune en dans cœur. Te estorba tu La bendición. empêcher bénédiction. Abre camino para el Il diablo. ouvre chemin pour diable là. Abre camino para tu La perdición. ouvre chemin pour le perdre. Tienes que soltar Vous eso. devez laisser ça. Y no puedes. Vous pas capable. Pero Dios lo puede hacer en Mais esta bon Dieu, noche. si capable Si de usted lo faire, reconoce. si vous reconnaissez, Si hay algo en tu si corazón vous regardez dans le cœur, que usted no puede que vous soltar. pas capable de laisser, Una herida. yon gimmick Una maligne, ofensa que te han yon hecho. offense qui Te est han là lastimado et profundamente. qui fait un mal profondeur. Estás andando con eso. Ou marcher avec ça. Ven esta noche al Eh bien, altar. venez asseoir dans Y l'hôtel el là. Señor sana mi Dis, Seigneur, corazón guéris Kem. para yo poder pedir Ah, perdón demandez pardon a ese hermano, No fue esa. a esa hermana, No fue esa. a ese vecino, No fue esa. a esa vecina, No fue esa. a mi esposo, No, monsieur. o a mi Oublie esposa. madame, ouais. No hagas como que Dios no te habló. Dios te habló y usted lo sabe. Pas fait que bon Dieu parler avec vous. Bon Dieu parler avec vous bien El connaître. altar está abierto en L'hôtel esta à noche. l'ouvrir à soir. Ven, Vini. ven a la presencia del Vini dans la Señor. présence Seigneur. Ven a confesar a Dios. Vini confesser dans bon Dieu. Ven a decir a Dios, Vini dire bon Dieu. perdóname. Pardonnez-moi. Yo he hablado mal de tu Me hermano. parler mal que frère Yo he là. hablado mal de tu hijo. Me parler mal que Yo petit he hablado toi. mal de tu Me hija. parler mal que petit fille là. Alabanza al Señor. El altar está abierto. L'hôtel à l'ouvrir. Pase libremente Passez librement. en esta noche. Alabanza al Señor. Dios te ama. Bon Dieu remet. Dios te quiere restaurar. Bon Dieu veut restaurer. Ven, alabanza a Jesús. Vini. Escudría tu corazón. Examinez cœur. Santo es el Cordero de Dios. No debe Hay más que tiene que pasar. Il y a plus qui besoin de passer. Sería vergonzoso que el Espíritu Santo te trayera acá en el altar. Si c'est honte au gué, si c'est honte capable. Por su misericordia, La miséricorde bon Dieu. Él lo puede hacer. Il va faire. Alabanza al Señor. Santo es
La palabra de Dios dice Parole bon Dieu dit, en Juan 17, versículo 20, dans Jean 17, verset 20, mas no ruego solamente por estos, c'est pas pour eux seulement pour la prière, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. mais pour tout le monde qui va mettre confiance sur moi. Escuche bien, Entendez bien. para que todos sean uno, Pour eux tous faire un seul, para que todos sean pour uno, eux tous faire un seul, como tú, oh Padre, en mí même Jean ou même, au papa dans moi-même, y yo en ti, et moi-même dans nous-mêmes. que también ellos sean uno en nosotros, Et eux-mêmes, tout faire un seul dans nous-mêmes, para que el mundo crea pour le monde capable de croire que tú me que enviaste. c'est eux-mêmes qui voient moi. Escucha bien, Écoutez bien. la gloria que me diste, Les gloires qui ont pas moi, hein, yo les he dado moi-même, tu m'as parole. para que sean Pour que eux-mêmes, uno, c'est un seul. así como nosotros C'est même gens avec nous. somos uno, Nous, c'est un seul. yo en ellos Moi-même, dans eux-mêmes, y tú en mí, et puis eux-mêmes, dans moi. para que sean perfectos Car c'est un seul. en unidad, Dans unité. para que el mundo Que conozca le monde capable connaît que tú me enviaste c'est eux-mêmes qui y voient. que los has amado a ellos Que nous aimons. como también a mí me has amado. Même gens ou même, ou même. Tal vez no tienes ninguna herida en tu corazón en esta noche. Peut-être qu'on n'a pas aucun blessure dans le cœur. Tal vez no tienes nada con ningún hermano, Peut-être qu'on n'a pas. pero sí sabes que hay un hermano Mais oui, on connaît un frère que tiene algo contra qui usted. a un bagage contre. Y aún usted no ha acercado a ese hermano. Jusqu'où n'y a pas avancé devant. Ven a pedir a Dios sabiduría en esta noche Vivement de bon Dieu, sagesse à soi. para acercar a ese hermano. Pour jouer avec frère ça. Alabanza al Señor. ¿Sabes que hay un hermano que tiene algo contra usted? On connaît un frère qui a un bagage contre. Usted no le ha hecho mal, On va faire le bagage qui mal. pero usted sabe Mais on connaît. que él tiene algo contra usted. Lui-même, il fait un bagage qui pas. Ven a pedir a Dios en esta noche Il veut demander sabiduría. bon Dieu à soi. Demander bon Dieu sagesse. Señor, Seigneur, ora por él. priez pour lui. Ora por ese hermano, por esa hermana. Priez pour frère ça ou bien c'est ça. Ora por esa persona. Priez pour monde ça. Dios te está hablando. Bon Dieu a Si parlé. Dios habla, Si bon Dieu parle, es porque esta noche c'est parce qu'à soi, Él quiere sanar tu il corazón. veut guérir cœur. A veces hay matrimonios Il doit faire un foyer afectados, qui affecté, muy afectados très affecté por las à palabras cause de paroles que se pronuncian prononcées en los dans matrimonios. le mariage. Hoy es tu noche. À ce soir, No tengas ou vergüenza. pas besoin de honte. No tengas vergüenza. Pas besoin de honte. Pase el altar. Passez devant l'hôtel. Van a cantar una vez más. Voilà, c'est une fois Y el encore. altar está Pendant abierto. l'hôtel à l'ouvrir. No importa lo que la gente dice. Es la unción de Dios Ça va intéresser que ça que monte. no puede seguir permaneciendo sobre tu vida. Donc, si on peut pas dans la vie, Si usted sigue en eso, si on alabanza continue al de bagailler Señor. ça, Adora a Dios. adorez vos Dieu. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios. Pasa, hermano, pasa. Passez, frère. De alabar. Mantén tu corazón limpio, pasa. Quem é que é o povo? Passe. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús. Clama a tu Dios en esta noche. Relevez mon Dieu là, soya. Clama a tu Dios. Relevez mon Dieu là. Si tienes herida en tu Si corazón, vous avez ma ligne dans le cœur, pide al Señor demandez au Seigneur. que su unción descienda sobre tu vida ahora. Ça descend sur le collier. Que ese aceite sane tu corazón. Lui, ça guérit le cœur. Oh, alabanza al Señor. Pase al altar, los ayudantes que les pasen para orar por ellos. Eso, Philippe, Levantar tus manos y debe decirte con mucho que te amo. Clama a tu Dios en esta noche. de la soya. Dios te puede sanar tu Bon corazón. Dieu qui a guéri le cœur. Dios lo va a sanar. Bon Dieu qui a guéri. No permites nada en tu corazón. Aïe, 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 dans le cœur. Si el que con el cual usted tiene problemas no pasó, no te importa. Reda tu corazón con Dios. Il y a un problème qui va passer, ça va intéresser. Oh, alabanza al Señor. Padre, Papa, aquí está mi corazón. que moi là. Sáname, Guéris-moi. sáname, Guéris-moi. sáname. Guéris-moi. Sana mi corazón. Guéris le cœur, moi. Clama a tu Dios en esta noche. En el nombre de Jesús.
lo puede hacer. Él puede quitar ese dolor. Él lo puede hacer. Mi Espíritu Santo, ven, sana mi corazón. Te ruego, sana mi corazón. No quiero sentir esto más. Saco de mi vida. En esta noche, tu palabra me has hablado. Y reconozco, no quiero ir a casa con este dolor. Aleluya. Sana mi corazón. Seigneur, guéris-moi. Espíritu Santo, ven a hacer tu obra. Si mon Dieu, viens faire travail. Sana mi corazón en esta noche. Guéris-moi, soya. Traté de olvidar lo que me ha hecho. Traté de oublier ce que me fait. Pero está allí. Dios no quiere que lo escondes en tu corazón. Dios quiere que usted abre. Abre esa herida para que Él te pueda sanar. Alabanza a Dios. Espíritu Santo de Dios, sana en esta noche. Sana corazones. Ministra. Ministra a tu pueblo. No solo la gloria para que seamos uno, Dios. En el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Soit le nom de Dieu. Gracias. Merci. Oh, aleluya. Alabanza al Señor. Dios, te ruego en esta noche por María Tucumbe, Señor. Allá en Ecuador, oh Dios mío, obra en su corazón. Si está confrontando dificultades, obra, Dios mío. Da a ella también la capacidad de perdonar siempre. Mira Jean-Marc Fantasía aquí en Bonaire, Padre. Mira Elise Vejilia aquí en Bonaire. Padre, rogamos por ellos. Tata, mira Wendy Margarita en Holanda, me te rogamos pe. Me te rogamos su corazón. Padre, Laura Pinela ya en Colombia, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra viva obra en su corazón. Laura, si tienes algo en tu corazón, no vale la pena. No vale la pena. Permite Dios
quiero sanarte en esta Seigneur, bon noche. Dieu, guéris ou à El soir. Espíritu Santo quiere sanarte en esta Bon noche. Dieu, voulait guérir ou à Manda soir. un castillo ya en Perú. Il vient du Pérou. Que el Espíritu Santo te visite en esta Bon noche. Dieu, visite ou à soir. De eso depende la contesta de tu oración. Ça dépend des prières là. De eso depende ver la gloria de Ça Dios. dépend que vous gloire bon Dieu. No cargues más con eso. Va marcher avec bagaille ça Ponme en encore. las manos del Le Señor. plan du Seigneur. Y el Señor, aquí está mi Seigneur, corazón. mais qu'est-moi là. Oh, sáname. Guéris-moi. Dile al Señor, me han hecho tanto mal. Seigneur, me fais un paquet de bagaille qui Me parle han bon. hecho tanto mal. Fais un paquet de bagaille qui parle Tanta bon. falsedad. Tanta Un calumnia. paquet de calomnie. Tantas cosas. Un paquet de bagaille. Pero hoy yo perdono. Mais bon Dieu m'a pardonné. Sana mi corazón. Guéris qu'est-moi. Habla con tu Dios. Parlez à bon Dieu là. Sana mi corazón. Guéris qu'est-moi. No permite estar en tu corazón en esta Paquet de noche. bagaille ça qui va soir. Dios no puede Bon obrar Dieu, café un bagaille. en corazones heridos. Qu'est-ce ça qui est blessé? Necesita ser sanado primeramente. Guéris premièrement. Dios te quiere sanar tu Je corazón. voulais guérir cœur. Dios te está hablando. Bon Dieu a Tu parlé. corazón te está arrepentiendo. Alléluia. Espíritu Santo de Dios en esta noche. Ministra tu iglesia. Sur l'église, ouais. Ministra tu país. Y Rabaquena y Suete, Benki Baba y Sea. Y Rabaca y Sueke, y Rebense. Utacaba y Seiki Baba Baba y Sea. Rebeque y Sueta, Baki Baba Baba y Sea. Y Rabaque y Sueke, Bebe, Itaca y Sue. Y Raca y Suike, Be. Ay, ki Mama Moise. Deke y Suike, y Reke y Sue. Takama y Sueke, Be, y Rabai. Ay, Ura Seke, Be, y Sueta, Mai, Kai Sea. Deke y Sui, Reke, Mama, 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 y Sea. Cuando la palabra de Dios sale, La que parole bon Dieu a sorti. es la palabra de Dios. C'est parole bon Dieu. Es Dios hablando en nuestras vidas. Bon Dieu qui parle dans la vie nous. No podemos dejar que el orgullo Nous pas quitter l'orgueil. nos venza. Gagner nous. Si paso, Si passe, Él va a pensar il va le passer. que tiene razón. Qu'il a raison. No voy a pasar. Il va le passer. Y Dios te ha hablado en esta Et bon noche. Dieu parler avec soi. Es necesario que Il est pases. nécessaire pour passer. Pase ahora. Passer Kounia. Quiero clausurar este llamado. Moi je voulais clôturer Pero el Señor appel está ça. esperándote. Le Seigneur attend nous. Tu corazón necesita ser sanado. Cœur besoin guérison. Hermana, pasa. C'est moi passer. Hermana, pasa. Ma sœur passer. Dios está llamando. Voy a orar por usted. Bon Dieu après le passer. En esta noche. À soir. Voy a orar por usted. On peut prier pour. No puedes seguir con ese corazón así. On va continuer avec cœur comme ça. Lloras y lloras. Crier, crier. Es porque tienes heridas en tu C'est parce que corazón. vous avez blessé dans le cœur. Te falta la capacidad de Vous perdonar. manquez de capacité pour pardonner. Pero en esta noche Dios te habla À soir, bon Dieu parle avec vous. y te dice, Les yeux. yo quiero sanar tu Moi je corazón. voulais guérir cœur. Alabanza del Señor. Louange à Dieu. El Dios quien te ha hablado en Bon esta Dieu qui noche. parle à soir. Ven, aleluya. Fini. Señor te llama en esta noche. Seigneur parle à soir. Un minuto. Rebequishatai. Urabakama y sakabara. Urabakama y Urabakama y sakabara. Itakama y sakabara. Istatama y kema y sakabara. Irabakima y suatabekeisaya. Irabakima y suatabekima y serebekeya. Uraba suatabekima y serebekeya. Urabaka y sekerebelebesaya. Dios te habla porque te ama. Porque te ama. Él quiere quitar eso porque Él quiere hacer su obra en tu vida. Abre tu corazón en esta noche. Y Señor, aquí está mi corazón. Yo perdono. Sana toda herida, Señor. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, se que me sueca vaya. Y Rabacay sueca me sea. Él sabe. Él sabe de esta noche. La sangre de Cristo fluye, Rebequima Isaya. Hay cosas que solo Dios puede hacer.
Hay cosas que afligen el alma, pero que solamente Dios puede hacer. Oh Jehová, ella ha obedecido, vino aquí en el altar públicamente. Te ruego ahora, Espíritu Santo, desciende sobre esta vida, sana este corazón, porque necesitas de este corazón. En el nombre de Jesús, en esta noche, Espíritu Santo, toda herida se sana ahora. El hecho que Dios te ha hablado públicamente es porque te ama, porque quiere hacer algo grande en tu vida. En esta noche, este corazón queda libre por la palabra de Dios, la palabra que salió a tu vida. Este corazón queda libre para recibir la gloria de Dios. Perdona, yo perdono, yo perdono, yo perdono, yo perdono, yo perdono. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias. Denle Dios un aplauso en esta noche. Acclamez pour le Seigneur, soyez. Gracias, Padre. Merci, Papa. Gracias. Merci. Gracias, Padre. Merci, Papa. Usted quiere derramar su gloria. Usted quiere mostrarnos tu gloria. No se necesita unidad. Nous besoin d'unité. Hay más que tuvieron que pasar. Il y a plus toujours que tu dois passer. No sé por qué Dios no habló directo a ustedes. Par contre, pour qui ça, vous ne parler direct avec Dios habló directo a la hermana. vous ne parler direct avec ça. Tal vez usted, su corazón Peut-être au même cœur. ya está lleno demasiado lejos. Il est arrivé trop loin. Hay que obedecer Vous devez obéir. cuando Dios habla. Dès que bon Dieu parle. Hombre grande del Señor Homme grand, homme de es el Dieu. que se humilla C'est le mec qui humilie. y reconoce Il reconnaît cuando Dios habla. dès que bon Dieu parle. Gracias, Padre. Merci, Dele gracias. Seigneur. Dis merci. Gracias, Padre. Merci, Papa. Gracias de que Ananías y Zafira pensaron que era cosa de hombre, Ananías y pero Zafira- no sabían que era Dios. Pensaron que podían hacer sus cosas escondidas y que Dios no lo veía. Rebeca y Sacamais, Dios sabe, Dios conoce. Bon Dieu compte tout le bagaille. Dios conoce lo que usted habló en secreto y que me suetama, que me saya. Te está dando equima y suere Mesaya. Cabaiste te ve que ya se talla. Urabaca y sueque y se ve que ya. Estás esperando el fracaso, pero Dios te va a mostrar. Y saqué y suita cama y sea. Si te arrepientes podrás ver la gloria de Dios. Cuando sale la palabra de Dios es porque Dios nos ama. L'équipe de bon Dieu sorti parce qu'il remet. Y hay que reconocer. Vous devez reconnaître. Caín no reconoció Caïn pas te reconnaître. y salió de la presencia Il de sorti dans la Dios. présence bon Dieu. No es cosa de hombre, C'est pas bagaille les hommes, es cosa de Dios. mais c'est ça fait bon Dieu. El Espíritu Santo conoce todo C'est bon Dieu comme toute y bagaille. llega el momento que lo revela. Il va arriver un moment, il va révéler. Dele gracias al Señor. Dis en Seigneur, esta merci. noche. Gracias, Padre. Merci Papa. Gracias, Dios. Merci bon Dieu. Te adoro, Dios. Nous adorons bon Dieu. Gracias, Señor. Merci Seigneur. La honra y gloria es tuya, Toute Dios gloire, tout mío. honneur, c'est pour même bon Dieu. Te adoramos, Dios. Nous adorons bon Dieu. En el nombre de Au nom de Jesús. Jésus. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Gracias, Dios. Merci Seigneur. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. ¿Cuánto ha recibido hoy noche? ¿Cuánto ha recibido hoy noche? Pues mantén lo cual ha recibido hoy noche. Amén. Alabanza a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Primeiro que nós a oração para terminar. Dia urgir na 13 sobra $145 com pessoa a donar ofrenda. De quem está?
la hierarquía para la iglesia, sí. Amén. Gloria a Dios.